Ibone Bengoetxe anderea, Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakari ordea, Ana Oio anderea, Nafarroako Gobernuko lehen lehendakari ordea, Ana Urkiza anderea, Eusko Ikaskuntzako lehendakaria, Adolfo Plaza jauna, Laboral Kutxako lehendakaria, gaurko sarituak Maili Alberdi eta Ester Ferrer, Unibertsitateko eta erakundetako ordezkariok, lagunok, guztiok, ongi etorri, gaur ona, Donostira, Tabakalerara, eguraldi ederra tokatu zaigu gaurko honetan, egia esan goizeko xirimiria honek babestu gaitu, eta eskertzekoa izan da. Ongi etorriak beraz. Ongi etorriak Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxako humanitateak, kultura, gizarte zientzien saripanak eta ekitaldi honetara. Gaur berriro ere elkartu gara, ezagutza, sormena eta gizartearekiko konpromisoa aitortzeko. Baina baita zerbait gehiagorako ere. Izan ere, sari hauek gizartea ezagutu, gizartea ulertu, eta baita zalantzan jarri eta eraldatzeko moduak ere ospatu eta aitortu nahi dituzte. Hoy vamos a reconocer dos trayectorias a través de estos premios de Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa de las Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales. Vamos a recorrer dos trayectorias y proyectos, pero reconocer, dar premios, otorgar galardones, no es únicamente mirar el trabajo ya realizado, es también detenernos ante aquello que abre caminos, que genera nuevas preguntas y amplía nuestra forma también de comprender el mundo. Hain zuzen ere horixe egingo dugu gaurko honetan bi sari hauen bitartez. Alde batetik, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gazte sariak, 2019an sortutako sariak, humanitatea, kultura, arteen eta gizarte zientzien alorrean lan edo ibilbide esanguratsuak egiten dituzten gazteak edo taldeak aitortzen ditu, eta bestetik, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa sariak, ibilbide akademiko sortzaile edo sozial bikain bat aitortzen edu. Urteetan zehar egindako lana ez ezik, gizartean utzitako lana balioetsiz. Hoy vamos a acercarnos a dos mujeres de generaciones y recorridos muy distintos. Son dos maneras de investigar, crear, cuestionar y comprometerse diferentes, pero que también tienen nexos de unión, como comprenderemos a través de ellas. Son dos formas propias de mirar la realidad y abrir también espacio a otras miradas. Maili Alberdi eta Ester Ferrer. Bi sari gaur emango ditugunak, baina sarien atzean noski badago egiten den lan eskerga ere. Zorionez, sari hauek erabakitzerako garaian ere hautagaitzak asko eta ugariak dira, hautagaitzak aztertu egin behar dira, hausnartu egin behar dira hauen inguruan ere erabakiak hartzeko garaian. Eta aitorpen hauek emateko ardura hartzen duen epaimaiak ere lan garrantzitsua betetzen du. Gaurko bi aitorpen hauenen zentzura hurbiltzeko, gonbidatu nahi dut Aitor Castillo, Euneizeko irakaslea bera izango da, lehenengo saria Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gazte sariaren, nondik norakoak eta erabakiaren zergatia azalduko diguna. Beraz, Aitor Castillo, nahi duzunean. Jolande agurgarriok, Donostian, hemen, aurtengo apiaren 15. egunean, epaimahaiak deitua zegoelarik, 2026ko dialdira aurkeztutako proiektuari buruzko balorazioa eginik, eta guztiek onarturiko prozedura arauak ezarriz, erabaki zen, aurtengo ekitaldiko Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxaren Gazte saria, gatibutasunetik, askapenera, feminismo latinoamerikarrak eta euskal emakume abertzaleen bizipenak elkarrizketan, Maili Alberdi San Martinek aurkeztutako proiektuari hau batez ematea. Proiektu honek euskal nazionalismoaren eta feminismoaren arteko harremana aztertzen du, euskal emakume abertzaleen bizipen eta diskurtsoetan oinarrituta, ikuspegi teoriko berritzaile batetik. Zehazki, Latinoamerikako feminismoaren erreferente nagusitako baten Marcela Lagarde kontzeptu analitikoak lehen aldiz modu sistematikoan aplikatu nahi dira euskal testu inguruan. Lan honek, oinarrian material empiriko zabala du dagoeneko, eta proposatutako egonaldia Mexikoko Universidad Nacional Autónoma
de Mexikoko Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEG, erakundean egingo da, Lagarderen pentsamendua sakon aztertzeko eta haren marko teorikoa datuen analizira egokitzeko. Bide horretan, bertako ikertzaileekin lankidetzan aritzea du helburu, haien eradokizunak eta ikuspuntuak jasoz ikerketa aberasteko. Proiektuaren berrikuntza nagusia da Euskal Errealitatea ikuspegi transnazional batetik pentsatzea, Latinoamerikako teoria feministaren eta tokiko esperientzien arteko elkarrizketa sustatuz. Horrela, nazionalismoaren ikerketan eta euskal feminismoan tresna analitiko berriak garatuko dira ikerketa horretan. Beraz, proiektu honek euskal gizartea ulertzeko, azaltzeko eta aurrera begirakoak pentsatzeko beharrezkoak diren kontzeptu eta ikerketa berriak ekarri nahi ditu. Epaimahaiaren aburuz, proposamen honek dituen begirada desberdinak, feminismoa, lehen planora dakar, bi herrialdeen arteko zubiak eraikiz eta aurrez landutako oinarriak Lagarderen teoriarekin lotuz. Sailaren irizpideak bete-betean betetzen dira, erabilera, bidegarritasuna, ikerlariaren kurrikulum eta ibilbide oso sendoa. Eta horrela, aipatu bezala, izenburua berriro irakurriko dut, gatibutasunetik askapenera, Marcela Lagarderen feminismoa eta euskal emakume abertzaleen bizipenak elkarrizketetan proiektuak jasoko du aurtengo Euskal Ikaskuntzeko Laboral Kutxa Gaztesaria. Zorionak, Maiu. Mila esker, Aitor. Gaztesariak etorkizunari begiratzen dio, baina etorkizuna ez da berez iristen. Galdera berriak egiten dituzten pertsonek eraikitzen dute. Eta baita ikertzeko, pentsatzeko eta dagoena zalantzan jartzeko ausardia dutenek ere. Baina gure hurrengo sariak ere horrelako begirada bat aitortuko du. Jarraian, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxaren humanitateak, kultura, arteak eta gizarte zientzien ibilbide nabarmenena saritzen duen epaimahaiaren izenean, hitza hartuko du Gabriel Insasti Janak, Nafarroako Unibertsitateko irakasle denak. Beraz, nahi duzunean, hitza zeurea da. Agintariak, Esther Ferrer, Andrea Sariduna, lagun maiteok. Hoy Esther Ferrer juega en casa. La lista de sus victorias, éxitos fuera de casa es abundante y no la voy a enumerar. Pero al leerla yo me preguntaba, por debajo de ese currículum, ¿quién es en realidad exactamente Esther Ferrer? Y para averiguarlo he consultado dos fuentes. La primera es la que todos consultaríamos, que es la inteligencia artificial. Y me ha dicho, abro comillas, Esther Ferrer, San Sebastián 1937, es una de las artistas interdisciplinares más destacadas y pioneras del performance art y el arte conceptual en España. Reconocida internacionalmente, formó parte del histórico grupo experimental ZAG y destaca por utilizar el tiempo, el espacio y el propio cuerpo como ejes de su obra. Cierro comillas. La segunda fuente ha sido mi suegra, que no es artificial, pero sí inteligente, y que, entre otras cualidades, tiene la de haber vivido en la calle Miracruz 28, exactamente en el mismo portal donde vivía la familia Ferrer, y su respuesta ha sido, abro comillas, Esther Ferrer, sí, una de los Ferrer, que eran muchos hermanos, todos muy originales y todos muy inteligentes. Entre ellos todos recordamos por la prensa y por las pantallas a Mariano Ferrer, pero a quien trató más mi suegra fue a María Ángeles Ferrer, que le cortaba las telas para hacer los vestidos con los que ella vestía a su familia. Lo cierto, me ha dado por pensar, es que quizá no haya tanta distancia entre ambas Esther Ferrer, la de la IA y la de mi suegra, porque cuando hay muchos hermanos y hay mucha inteligencia, hay mucho juego y hay un parentesco entre la performance. Esther Ferrer ha cultivado, por supuesto, también el objeto y la instalación y otras expresiones artísticas, pero es muy conocida por la performance. Y creo que hay un parentesco entre performance y juego en la medida en que el juego no es un discurso unilateral ni del todo predecible, porque depende en parte de la respuesta del otro, ¿no? Y eso nos sitúa muy cerca de la performance. Esther Ferrer ha cultivado muchos juegos, y ha vivido de, à, sur, dans, par, face à, derrière, vers, jusqu'à, avec, sans, pour, contre, selon la performance, como recitaba en una ocasión en el centro Georges Pompidou. Pienso en esa Esther Ferrer de la calle Miracruz 28, no muy lejos de aquí, y veo una niña, luego una joven, en cuyo interior bulle un torbellino de ideas e intuiciones como en una olla a presión,
que pugnan por expresarse en una época, la del franquismo, en la que no existía precisamente la libertad de expresión. Pienso en esa Esther Ferrer de la calle Miracruz 28 y me da por suponer que a esa inquietud radical suya puede deber tanto como al encuentro con artistas como Juan Hidalgo y Walter Marchetti. Pienso en esa Esther Ferrer de la calle Miracruz 28 y no puedo dejar de imaginar a alguien que inventaría sus propios juegos, que quizá desconcertaría a sus hermanos y amigos, que preferiría proponer y desconcertar antes que explicar. O quizá me equivoco y esto todos son únicamente imaginaciones mías y a lo mejor Esther Ferrer es una niña a la que no se le dejó jugar todo lo que deseaba y se ha cobrado la venganza, se ha desquitado de adulta. Ella lo dirá. En cualquier caso, hoy juega en casa. Felicidades, zorionak, Esther. Mila esker Inzausti jauna, eskerrik asko horrelako begirada ederra gerturatzeagatik agian gero esango digu Esterrek, ze bi Esterretatik dan gaiendu dena. Quizás, Esther, luego nos tendrás que decir cuál de las dos Esther ha sido la que ha impulsado a tener esta carrera tan extensa. Luego tendremos oportunidad de escuchar las palabras de Esther. Sari bakoitzaren atzean badago hautaketa prozesu luze bat, lehen aipatu dizuedana, aitortza bat, baina baita hori guztia posible egiten duen konpromiso partekatu bat ere. Eusko Ikaskuntza eta Laboral Kutxak urteak daramatzate. Ezagutza, sormena, ikerketa eta gizartearekiko konpromesua sustatzen. Es precisamente esta colaboración entre las dos entidades la que hace posible que estos premios sigan reconociendo trayectorias, impulsando nuevas voces y abriendo espacio también a propuestas con capacidad transformadora, con capacidad de transformar nuestra sociedad. Por eso, a continuación, escucharemos a las dos entidades que impulsan y hacen posible estos premios. Lehenik eta behin, Laboral Kutxako lehendakaria, Adolfo Plaza jauna, gonbidatu nahi dut eskenatokira. Nahi duzunean, zeurea da hitza. Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordea, Nafarroako Gobernuaren ordezkaria, Eusko Ikaskuntzako lehendakaria, unibertsitateetako eta epaimahaietako gainontzeko erakundetako ordezkariak, saridunen familiartekoak, lankideak, lagunak, eguerdi on eta ongi etorri. Esther Ferrer eta Amaia Alberdi, 2026. Edizioko sarien irabazleak, zorionak bioi. Nabarmentzekoak dira gaur hemen egoteko erakutsi dituzuen merezimendu guztiak. 1985. Urtean jaio ziren Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa sariak kurrikulum nabarmenaren kategoria martxan ipinita. 2019an gehitu zitzaion gazte saria. Horrela, lan esker handiarekin Euskal Herriko garapen kulturalera ekarpena egin duten pertsonak aitortzeaz gain, bide horren hastapenetan dabiltzanak ere ikusteko aukera izan dugu azken urteetan. Hau guztia, sari hauen bultzatzaile garen Eusko Ikaskuntza eta Laboral Kutxa erakundei esker izan bada ere, ezinbestekoak izan dira urtez urte inguruan izan ditugun pertsona guztien lana eta konpromisua. Hasierako sarien sedeari eutsi izan diogu, horretarako inguruan hainbat eta hainbat erakunderekin elkarlanean. Eskerrik asko bide honetan inguruan izan zaituztegun guztioi. Momentu honetaz baliatu nahi nuke, gure artetik joan berri zaigun Iñaki Dorronzorori ondo merezitako aipamen bat egiteko. Eusko Ikaskuntzako presidentea izan zen garai hartan, gazteak aitortzeko beharra sumatu zuen. Ideiari erantzunez lan egin eta 2019an ipini genuen abian gazte saria. Horiz izan zen, besteak beste, Iñakik sari hauei egin zien ekarpen berria. Berak egindakoak aintzat hartu eta aurrera begira legatua mantendu eta aldugun neurrian hobetzeko konpromiso irmoa hartu nahi dugu. Goian bego, Iñaki. Esther Ferrer, es un grandísimo honor tenerte hoy aquí en Donostia y poder reconocerte en persona tu gran aportación al ámbito artístico y cultural. Esther es una figura clave del arte contemporáneo y una verdadera pionera. Una gran creadora que abrió camino en un contexto complejo donde pocas mujeres tenían visibilidad, convirtiéndose en una persona referente internacional.
Su trayectoria destaca por su capacidad innovadora y su valentía, cuestionándose los límites del arte y creando nuevas formas de expresión. Pero más allá de su obra, Esther Ferrer es un ejemplo de compromiso y coherencia. Ha sabido mantenerse fiel a sus principios, inspirando a nuevas generaciones a crear con libertad, pensamiento crítico y autenticidad. Gracias, Esther, por haber sido valiente cuando no era fácil serlo. Eskerrik asko guztiagatik eta zorionak, Esther. Mai Alberdi ere zoriondu nahi nuke jarraian. Gazte sariaren epaimahaiak, feminismo latinoamerikarrak eta euskal emakume abertzaleen bizipenak elkarrizketan jarri nahi dituen egitasmoa oso begi onez ikusi du. Gazteek ere baduzue talentua, konpromisua eta etorkizuna eraikitzeko gaitasun eraldatzailea. Mai horren irudi argia da. Berak proposatutako egitasmoan disiplinen eta errealitateen arteko zubiak eraikitzeko aukera agerian ipini digu. Bere ikerketak feminismoa, nazionalismoa eta kultura elkarrizketan jartzen ditu, ikuspegi berriak sortuz. Bere ekarpena bereziki baliotsua da, berdintasunaren eta gizarte kohesioaren aldeko apustu sendoa egiten duelako. Ikerketaren bidez, emakumeen ahotsa eta bizipenak erdigunean jartzen dituelako. Bere lana ez da soilik ikerketa akademikoa. Gizartea ulertzeko eta hobetzeko tresna bat da. Horrek ematen dio balioa. Bukatzera noa. Esther, Mai, zorionak bihotzez. Zuen profilak lidergo intelektual berrientzat eredugarriak dira. Lidergo horiek ez dira soilik jakintzan oinarritzen, baizik eta balioetan. Konpromisoan, elkarrizketan eta eraldaketarako borondatean. Eskerrik asko zuen erretagatik. Eskerra unitz zuri, Plaza jauna hitze horiengatik. Aipatu dugun bi erakunden arteko lankidetza horrek, bi erakunden arteko konpromiso partekatua du oinarri, eta konpromiso horretan Eusko Ikaskuntzak urte luzez egindako lana ere funtsezkoa izan da. Bai ezagutza sustatzen, hausnarketarako espazioak irekitzen, eta euskal gizartearen etorkizun partekatua eraikitzen ere. Jarraian bada Eusko Ikaskuntzako lehendakariari, Ana Urkiza Andreari emango diogu hitza. Urkiza Andrea. Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordea, Nafarroako gobernuko bigarren lehendakari ordea, Laboral Kutxako lehendakari jauna, Unibertsitateetako errektore eta ordezkari jaun Andreak, Sariaren epaimaikide kideak, Esther Ferrer eta Mai Alberdi Andreak, agintariak, senitartekoak, lagunak, guztioi eskerrik asko gaur gurekin hemen egoteagatik. 1985 Laboral Kutxak eta Eusko Ikaskuntzak elkarlanerako bidea abiatu zuten bikaintasunaren aitortza publikoa sustatzeko. Gizartearentzat balio handikoa eta ezinbestekoa iruditzen zitzaigun helburu horren alde egin zuten bat bi erakundeek. Harrezkero, epaimailan parte hartzen duten Euskal Eremuko Unibertsitate guztien laguntzarekin, urtez urte, giza zientzien, kulturaren, arteen eta gizarte zientzien alorretan ibilbiderik bikainenak saritzen eta aitortzen ditugu. Gaur, poz handiz esan dezakegu, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa saria guztiz errotuta dagoela, eta Euskal Herriko kultura eta akademia esparruko sari ospetsuenetako bat dela. Al palmarés de estos 31 años, junto a figuras como Eduardo Chillida, María Bayo o Néstor Basterrechea, hoy se incorpora Esther Ferrer Ruiz. Creadora multidisciplinar, ha hecho del arte algo más que una vocación y mucho más que una profesión. Para ella, crear es una forma de vivir y de situarse ante el enigma de la realidad. Bestalde, duela 7 urte, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gazte saria sortu genuen, Euskal Gazteen artean sorkuntza eta ikerketa sustatzeko asmoz, giza zientzien, kulturaren, arteen eta gizarte zientzien alorrean.
Aurtengo edizioan, Latinoamerikako eta Euskal Herriko feminismoen arteko azterketa konparatiboa egiten duen doktorego ikerketa saritu dugu. Lan horren egilea, Mayi Alberdi San Martin. Gizarte lanean graduatua da bera, eta herrien burujabetzari buruzko Europako masterra egin du Euskal Herriko Unibertsitatean. Tenemos hoy entre nosotros y nosotras dos mujeres de dos generaciones muy diferentes. Esther Ferrer, nacida en Donostia en plena guerra civil, padeció los rigores de la posguerra y los casi 40 años de dictadura con el silencio impuesto. Era todavía una niña cuando, visitando con sus padres el Museo San Telmo, descubrió en las obras allí expuestas ventanas asomadas a otras dimensiones, a otros imaginarios más allá de la plana cotidianidad. Ello le impulsó a la exploración de los límites del lenguaje más universal, el de las artes, y en esa búsqueda encontró su camino hacia el conocimiento y la libertad. Mayi Alberdi San Martin zeta belaunaldikoa da. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek menderatutako mundura iritsi direnen aldikoa. Zalantzari gabe, Esther Ferrerren belaunaldiak ezagutu zuena baino mundu oparoago eta bidezkoago batekoa, baina baita mundu oso desorekatu eta zatikatu batekoa ere. Mundu presatu batekoa eta desberdintasunen arrakala azpimarratzen dakiena, krisi mota desberdinak zeharkatu bide dituzten gizartekoa. Horregatik da, sentsibilitate sozial berezikoa zeta belaunaldia. Desde el arte, en un caso, y desde el estudio de los fenómenos sociales en el otro, ambas reflexionan sobre la condición de la mujer. Mediante la performance, que es el género más libre de expresión artística según Ferrer, Esther reivindica la naturalidad y la autonomía del cuerpo de la mujer, tantas veces objetualizada y víctima de violencia física y simbólica, violencia contra la que ella ha construido obras de denuncia. Eskerrik asko. Mientras que Mayi Alberdi, mediante su investigación, está construyendo un fructífero diálogo entre la teoría feminista latinoamericana y las experiencias vascas. Hay dos mujeres artistas que yo admiro profundamente. Mujeres artistas que nos han descubierto un nuevo atlas, una nueva geografía, desde la piel de la mujer. Geografía que nosotras sí conocíamos, pero que la historia no había recogido en ninguno de sus anales. Geografía palpitante, sí, pero callada y objetualizada por un ojo ajeno, dícese, dueño del mundo, pero no así de nuestros cuerpos. Admiro a Esther Ferrer porque nos desnudó a la mujer y nosotras nos reconocimos ante el espejo. Y admiro a Mirenagur Meabe, Premio Nacional de Poesía 2021, porque tuvo el arrojo de describir cómo era su vagina, su clítoris y su piel. Y nosotras respiramos. Con el permiso de Esther, me voy a atrever a tatuar el cuerpo que nos descubriste con un poema de Mirenagur Meabe. Poema hartu dut azalaren kodeatik. Kristalesko emakume izan nahirik, kale ustuak ibiltzen ditut gauero bilutsik. Ilargi eri bat bezain gardena dut azala, eta beldurtu egiten dira txakurrak nire soadaz. Uhuri egin orduko lotxarazten ditu burmuinean daramadan galderaren usainak, eta loak hartzen ditu nire oin ausartak papiloien hauts ilurrenekoaz estaltzen. Ez nabil inorantz, zorabiak hartzen bainau besoetan. Amets zahar baten antzekoa naiz,
nigan besterik ez naiz bizi. Gauak hautatu nau bere zitori, baietz esan da esnetan mela egindako lepo bularroi. Kristalesko emakumea izan nahi dut, maite nautenek ikus ez nazaten eta odolaren ordaina eskain diezaira, ni emea zapaldu eta hautsi dezanak. Miren agur, meabe. Argi dago, kulturak eta giza zientziek ezenbesteko zerigina dutela gaur egungo erronkei aurre egiteko. Nolabarakoaren eta komunitatearen nortasuna ereiteko, eta pentsamendu kritikoaren naiz irudimen sortzailearen bidez, etorkizun hobea irudikatu eta eraikitzeko. Beraz, zorionak eta eskerrik asko, Ester eta Maie. Nire hitzarteari bukaera emateko, Iñaki Dorronzoro ekarri nahiko nuke gure artera behin berriro. 2012tik 2019 izan genuen lehendakari, eta gaurko egun hau, gaurko ekitaldi hau zen urte guztietan aipatzen ziguna bere unerik zoragarri, pozgarri eta unkigarrienetako bat. Berarekin gozatzen genuen guk ere egun hau modu berezi horretan. Beraz, gaur ere egin dezagun Iñakirekin batera unkitu gaitezen eta egin dezagun zoragarri. Gaur ere elkarrekin Iñaki, eskerrik asko eta ohore. Mila esker, Urquiza Anderea, zure hitz egingatik. Eta orain gure lehenengo protagonistara hurbilduko gara. Maie Alberdi. Maie Alberdi ikertzailea da, eta bere lana aitortzen du gaurko sariak, baina pertsona bat ez da soilik kurrikulum bat, proiektu bat edo lorpen bat. Detrás de cada proyecto hay siempre una manera de mirar, preguntas que vienen de lejos, hay experiencias, hay referentes y también hay una forma personal de no conformarse con las respuestas fáciles. Mairengan badago ikertzeko grina, badago konpromisoa eta badago txikitatik datorren zerbait ere. Munduari bere begietatik erreparatzeko grina. Maie Alberdi. Begirada batzuk urrutitik egiten dira, beste batzuk ordea hurbiletik, entzuteko, ulertzeko eta inplikatzeko. Mairen begirada horietakoa da, eta agian horregatik bere ikerketa pertsonengandik hasten da, bizipenetatik. Maietzan ume printzesa, oso txikitatik bere jolas preferioetakoa zan pipietara jolastuko gara esaten zuen, ez? Hitz batekin esan beharko banu, nik uste Maik asko transmititzen dabela maitasuna, arlo askotan, bai espazio militanteetan, bai lagun moduan, eta nik uste hori transmititzen dabela oso ondo eta oso modu zintzuan eta politxean, bai. Ni lagun bezala esango dut, gure laguntasunean oso pertsona inplikatua dala militantea, bai Ibarko herriko espazio askotan, feminismoan ere, baina orokorrean bizitzan. Eta dala oso pertsona teoriko bat, baina gero emozioak irabazitzen dutala, eta uste dala sortekua horregaitzik, emoziotik asko itzen da belako. Mairengan, pentsamendua eta emozioa ez doaz bakoitza bere aldetik, elkar elikatzen dute. Oso gaztetan hasi zen herri mugimenduetan eta lanean eta militatzen, eta hor jasozun feminismoarekiko orain daukan lotura handia, ez? Nik uste Mairi feminismoak ikaragarrizko ekarpena egin diola bere bizitzan, eta orain bere helburuetako bat badala feminismoari berak orain ekarpen bat egitea, ez? Jasotako hori ikerketara eraman du Maik. Bizipenak entzun, galderak egin, eta euskal gizartea beste modu batera pentsatzeko. Mairen begiradak ekarpen berritzaile bat suposatzen du Euskal Herriko gizarte zientzientzat. Batez ere, abertzaletasuna eta nazionalismoa loturan edo elkarrekin aztertzen dituelako feminismoarekin, eta baita ere nazionalismoari buruzko ikerketetan orain arte tamalez asko ikertu ez den genero ikuspegia txertatzen dituelako.
Bere ikerketa berantzako da oso garrantzitsua, oso argi dakaz horrekin zer aldabenin gizarte honetan eta gizartearen behar batzuk oso ondo identifikatzen ditu, eta nik uste dut pasio horrek laguntzen diola oso erraz heltzen pertsonei. Mai txikia zanean baten hor bazegon goxokiren da haundi bat Laibarrez aritzen zana. Eta hon baten zegoen eskaparatiai behira eta esan zian. Ama badakin nagusitan ze izango naizen, aberatxe izango naiz hau dana erosteko, ez? Eta gero, begira, bukatuzun gizarte langintza ikasten, oso implikatua bazterrean dagoen jende horrekin, eta jende horrekin lan bat egin nahian, ez? Inoiz ez da beraztuko, baina diruz, baina oso aberatxara Mairen bizitza orokorrean. Agian, hori da Mairen aberastasuna, maitasunez begiratzea, emoziotik egitea eta begirada ekarpen bihurtzea. Mai Alberdi San Martin, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxako gazte saria emateko holtzara gonbidatu nahi ditut lehenik eta behin Ana Urkiza, Eusko Ikaskuntzako lehendakaria eta Adolfo Plaza, Laboral Kutxako lehendakariak, igo zaiteztete gora mesedez. Eta ardezagun berriro ere txalo bero batez, Mai Alberdi San Martin, 2026ko Eusko Ikaskuntza Jaterdian Laboral Kutxako gazte saria. Mila esker, Ana eta Adolfo nahi baduzu berriro ere eseri zaitezkete, eta orain bai, Mai, nahi baduzu, ez zeurea da hitza. Bueno, kaixo eta eguerdi ondanoi, ez eman espero negarritxea gaur baina lortu duzu. Mandeste baimena 3 minutuz berbeitxeko orduan, ondo aprobetxatzen saiatuko naiz. Lehenik eta behin eskerrak eman edizkiot Eusko Ikaskuntzari sari honengatik, baina batez ere urte hauetan guztietan ezagutza, ikerketa, kultura eta herri honen etorkizunari begira induen lanagatik. Eskerrik beroenak baita ere epaimaiari, Laboral Kutxari eta nire albuan egon zareten guztioi, hemen zaudeten egita etorri ez direnei eta eskerrik asko bideo honetan parte hartu duzuen danoi. Danok dakigu bestei esker garela gu ere eta ni ere zuei esker naiz. Zorionak eman nahi izkiot Esterri ere sari honengatik, merezitako aitortza dalako. Poza handiz jasotzen dut sari hau, alde batetik noski ikerketari egiten dion ekarpenagatik eta Mexikora joateko bultzada ekonomikoagatik, eta bestetik aitortzagatik. Badakigu ikerketa lanek isileko lan asko eskatzen dutela, bakarkako lan asko, eta sarri gizarteratzeko aukerak ere urriak izaten direla. Eta horrelako sariek erakusten dute gabiltzala zerbaitetan, aukera ematen dietere ikerketei haize pixka bat hartzeko eta bide batez egiten dugun lan honi balioa emateko. Horrez gain, azpimarratu nahiko nuke, sari honek ikerketa lan bat saritzarekin batera, momentu honetan Euskal Herrian egozten ari den eztabaide bat ere mahai gaineratzen duela. Garain nazi hauetan etengabe ari gara galderak errepikatzen, herri bezala nor garen, zer garen, nora goazen, nora joan barko genukeen eta nola. Eta ikerketa honetan besteak beste aukera izan dut Euskal Herriko 31 emakume abertzale aktivista elkarrezketatzeko, sakon elkarrezketatu gainera. Haien bidez Euskal Herri asko ezagutu ditut, minak entzun ditut, pozak, gatazkak, kontraesanak, etxipenak, ausardia eta esperantza, atzera begira jarri gara, orain errebisatu dugu eta etorkizuna irudikatu. Elkarrezketa guzti hauetan aspertu naiz, unkitu naiz, haserretu naiz, ilusionatu naiz, eta honekin guztiarekin zer, ez? Ez nuke nahi ikerketa hau emakumeen ahotsa jasotzeko ariketa hautsa izaterik, horrek daukan garrantzia kendu gabe. Ez nuke nahi beste behin entzun ditugu, entzun zaituztegu batean gelditzerik. Entzuteak ez badigu zerbait mugiarazten, ez badigu gure egiteko moduak, gure harremanak, edo gure herriaren eraikuntza zalantzan jartzera eramaten orduan zertarako entzun, ez? Bizipen hauetatik ezagutza kolektiboa sortzea nahiko nuke, galdera eta erantzun berriak sortuko dituena. Garai hauetan inoiz baino gehiago lurreratzea tokatzen zaigu, entzutea, egitea, saretzea, kolektiboki antolatzea, herria egitea, Euskal Herritik eta feminismotik.
Ezagutza kolektiboa da. Bizipenetan dago, kontraesanetan dago, elkarri egiten dizkiogun galderetan dago eta elkarrekin egiten ditugun praktiketan dago. Azken urteetan asko hitz egin dugu privilegioez, zapalkuntzez, interseksionalitateaz, agian iritsi da garaia hitz horiek praktikan jartzeko. Ezagutza izan dadila elkarrekin bizitzeko modu berriak asmatzeko tresna. Herriak ez direlako iraganetik bakarrik eraikitzen. Herriak egunero eraikitzen dira elkarrekin eta praktikatik. Beraz, bakoitzak beretik egin dezagun Euskal Herria egungo erronkei erantzuteko gai izango den herri. Nire aletxo bat izango da hau eta horregatik jasotzen dut sari hau ilusioz eta erantzunkizunez, ezagutza herrigintza ere izan daitekelako. Eskerrik asko. Hori zurea da. Eskerrik asko, Mai, eta zorionak benetan. Y ahora vamos a acercarnos a otra trayectoria que, como bien ha dicho Mai, sigue construyendo. Seguimos hablando del pasado, pero también abordando el futuro. Vamos a hablar ahora de una persona que tiene una voz imprescindible en el arte contemporáneo. Hablar de Esther Ferrer es hablar de una obra extensa, reconocida y profundamente singular. Un artista que lleva décadas creando, pensando y abriendo preguntas desde un espacio y un lenguaje propio, construyendo, ofertando, ampliando miradas. Una trayectoria nunca se explica únicamente a través de una exposición, una obra realizada, un premio otorgado. Es muy importante contar algo más del artista que está, la persona que está detrás de todo aquello que construye. Es importante la huella que dejamos. Una persona deja muchas huellas. La forma en la que es recordada por quienes la conocen de cerca siempre es muy importante. Los vínculos que se construyen, el pozo que deja una manera de ser y de estar en la vida. A veces, para comprender mejor toda una trayectoria, es importante también detenerse en quien la hace posible. Vamos a mirar un poco más de cerca a Esther Ferrer Ruiz. Hay artistas que dejan una obra y hay artistas que además dejan una manera de mirar y de estar en el mundo. Esther Ferrer pertenece a este segundo grupo. Después de décadas creando, investigando y cuestionando las convenciones, sigue siendo una figura imprescindible del arte contemporáneo. Pero quienes la conocen de cerca hablan también de algo más profundo, de una mujer libre. Cómo ha mantenido una voz propia sin someterse, sin adaptarse a diferentes tendencias o modas o al aplauso fácil. Destacar su libertad de pensamiento y la coherencia que ha mantenido a lo largo de toda su trayectoria. Esa libertad en Esther nunca ha sido improvisación. Ha ido siempre acompañada de método, precisión y una enorme exigencia. Considero que es una persona donde podemos ver en números primos el rigor, la disciplina y luego la libertad en sus performances. Y esa forma de trabajar, esa combinación, yo creo que atraviesa todo su proceso creativo. El rigor no limita su libertad, la sostiene. En Esther Ferrer, la forma de crear también habla de su forma de relacionarse con los demás. Lo que te encuentras es con una persona completamente acogedora, muy generosa. Por un lado es muy generosa y creo que eso se nota en su trabajo y es parte de su forma de situarse también en la práctica artística, y también alguien muy comprometida con el arte, pero también con muchísimas cuestiones que atraviesan el arte o de las que el arte no es ajena, y yo creo que Esther es un referente también para muchas generaciones de artistas posteriores o para generaciones de artistas posteriores, precisamente por eso, porque a través de su trabajo, de su posición en el arte, se puede comprender el mundo y sus conflictos o sus tensiones. Ese compromiso tiene una raíz profunda. El feminismo no aparece como una etiqueta, sino como una posición ante el arte, ante la vida. Pensar en Esther es pensar en una artista feminista y una artista que de una manera, desde un momento muy temprano, se define como feminista y reclama ese espacio del feminismo como un espacio de transformación social. Y quizá por eso su obra sigue viva, porque no se conforma, porque sigue preguntando,
porque sigue buscando nuevas formas de mirar. Una cosa que destacaría es su curiosidad. Se ve en sus ganas, en las ganas que tiene de probar nuevas formas, de nuevos procesos, experimentar, investigar. Libre, rigurosa, generosa, comprometida, curiosa. Después de toda una vida dedicada al arte, quizá lo más extraordinario de Esther Ferrer siga siendo aquello que nunca ha cambiado, su manera de estar en el mundo. Esther Ferrer Ruiz, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Humanitatea, Kultura Arteak eta Zientzien 2026ko sariduna. Saria emateko gonbidatu nahi ditut berriro ere eskenatokira Adolfo Plaza eta Ana Urquiza Anderea. Mesedez igo zaiteztete. Eta esan da, Esther Ferrer Ruiz, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Humanitatea, Kultura Arteak eta Gizarte Zientzien saria. Había preparado un discurso de 4 páginas y media, pero lo he perdido. Entonces he decidido improvisar. O sea, que es mejor o peor, eso lo decidirán ustedes. O sea, han visto la Esther Ferrer que no es verdad. O sea, es una apariencia de lo que es. O sea, no voy a hablar de lo que es verdad Esther Ferrer, que es una persona angustiada, que duda de ella desde que se levanta hasta que se acuesta, que nunca está segura de lo que hace, que todos sus compromisos los analiza después de su primera versión personal, que no tiene en cuenta muchas veces cosas que la gente reflexiona y piensa y que debiera seguir y no lo sigue, para bien o para mal. O sea, lo que quiero decir, por responder al señor que ha dicho cuál es la Esther, pues la Esther es esa, la Esther angustiada, que tiene miedo, que tiene tristezas, que es ella, que ensaya únicamente, como dijo Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y que sabe que si no hace el camino, ella no lo hará un día. Y en este camino tiene la suerte de encontrarse, o sea, con los que están en el mismo camino, como por ejemplo José Antonio Sistiaga, Jorge Oteiza, por hablar solamente del País Vasco, y otros muchos, y otras muchas, o sea, se encuentra, o con los que cruzan su camino. Y como yo no sé hacer prácticamente nada, y para hacer lo que quiero hacer tengo que aprender, pues entonces aprendo. Y para mí el arte es única y exclusivamente un camino de libertad, fundamentalmente, un camino de libertad y de conocimiento. Yo hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero. En arte los límites los pongo yo. En la sociedad que vivimos, sobre todo actualmente, tan dramática, tan sin esperanza, o sea, hay que sobrevivir y hay que intentar buscar un camino que te sirva a ti, que le sirva también a los otros, y es más difícil cada vez el trabajo que hacemos. Entonces, como no sé nada, yo casi nada, lo que tengo que hacer es aprender. Entonces, para mí, el arte es fundamentalmente un camino de libertad y de conocimiento. Y no entiendo por qué a una persona que lo que hace es lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con sus límites, o sea, no veo la razón de darle un premio, ni este ni ninguno. Estoy yo. Zorionak, Esther. Qué gran virtud es la humildad, Esther. Lehenengo bisariak eman ditugu eta ondoren bereziki eskertu nahi diogu Nafarroako gobernuko lehendakari ordeari gaur hemen izana, Nafarroan hain egun berezietan izan da gainera, beraz, Ana Oio Anderea gonbidatu nahi dut eskenatokira, berak bere hitzak eskaini dizaizkigun.
Egun on guztiei, Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordea, Eusko Legebiltzarreko lehendakaria, agintariak, Unibertsitateko ordezkariak, Eusko Ikaskuntzako eta Laboralkuntzako presidenteak, Jan Andreok eta bereziki Ester Ferrer eta Maili Alberdi saridunanak. Nafarroako Gobernuko lehendakari ordearen naizenek aldetik, benetan atsegina plazer handia da gaur, ekitaldi honetan parte hartzea. Eta honekin batera giza eta gizarte zientziaren eta ikerketaren mundua eta horiek gure herriko egungo gizartean duten garrantzia azpimarratu ahal izatea. Eusko Ikaskuntza eta Laboralkuntza urtengo edizioan emandako sarietan ondo islatzen den bezala. Nafarroak hasieratik parte hartu du Eusko Ikaskuntzan. Horrela, 1918 geroztik, foru erakundek bultzada eman diote euskal kultura zein ezagutza eta kultura unibertsala sustatu eta mantentzen dituen erakunde honi. Horregatik, Nafarroko Gobernutik postu egiten gaitu bere jarduera gero eta zabalagoak aurrera jarraitzen duela ikusteak, une bakoitzeko egoera da egokituz eta eskaintzen zaizkigun jakintza eremu guztietara zabalduz, teknologia berriek eskaintzen dizkiguten metodo eta sistemen esker eta enbat profesionalak gizarte hobea lortzeko egiten duten ahaleginari esker. Hoy premiamos las trayectorias de dos mujeres que recogen perfectamente esta filosofía. Somos una sociedad orgullosa de nuestra identidad, de nuestras raíces, de nuestro pasado, pero a la vez abierta a un mundo plural y que mira al futuro tratando de aportar desde lo colectivo lo mejor que tenemos. El arte comprometido y la lucha por la igualdad de género son dos cuestiones que no conocen fronteras. Y por eso quiero felicitar tanto a Ester Ferrer, referente fundamental en la renovación artística y cultural de nuestro país, como a Maili Alberdi, Gazte Saria, por su investigación sobre la conexión entre el feminismo latinoamericano y el vasco. La figura de Ester es de sobra conocido por formar parte de esa vanguardia artística en tiempos en los que las mujeres debían ser tuteladas por un sistema político que cercenaba su carácter de creadoras, de revolucionarias y de rebeldes. Porque sí, también había mujeres creadoras, revolucionarias y rebeldes. Maili se está abriendo camino y esperemos que este premio le sirva de impulso porque es también hermoso observar que hay relevo generacional en el trabajo de vanguardia entre las mujeres, que como nosotras y en sus campos y épocas abrimos caminos. Caminos que nos deben llevar a construir entre todas y todos un mundo mejor, un mundo en que la ciencia, la cultura, la investigación sirvan para encontrar puntos de encuentro y los cimientos de una sociedad basada en el rigor técnico, en el respeto. Bukatzeko Iñaki Dorronsodo Plazaola gogoratu nahi dut. Nafarrotik kriston aprezioa egin genuen. Ziur nago bere oroitzapena gordeko duzuela. Haren segegin desberdinetan bereziki gizarte zibil antolatuak hausnarketarako eta gizarte berrikuntzarako eragile gisa duen zeregina defendatzean euskal kooperatismoaren bere aurreko ibilbideari oso lotuta zegoen ikuspegia Eusko Ikaskuntza zuzendu zuen garaian. Goian bego. Orain bai bukatu dut. Eusko Ikaskuntzak euskal kulturaren bultzadan izan duen funtsezko paperaz hitz egin dut hasieran eta horrela bukatu nahiko nuke. Eskerrik asko Eusko Ikaskuntzari, Laboralkuntzari, epaimako kidei eta sari hauek posiblen egiten dutenei. Euskal Herriko zientzia, giza eta gizarte zientziak kultura eta artean balioa nabarmentzen laguntzen baitute. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Oio Anderea zure hitzengatik eta gaurko ekitaldian gurekin izateagatik. Eta ekitaldiari amaiera emateko orain hitza luzatu nahi diot Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordeari Ibone Bengoetxea Andereari. Bengoetxea Anderea, zeurea da hitza. Bueno, guardion guztioi, Legebiltzarreko Presidenta Andrea, Nafarroako Gobernuko
lehendakari orde Andrea, Laboral Kutxako presidentea, Eusko Ikaskuntzako presidentea, baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Donostiako Udaleko ordezkariak, Unibertsitate desberdinetako ordezkariak, lagunok, hainbeste jende zauzue gaur hemen. Niretzat ohore handia da, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa sarien banaketa ekitaldi honi amaiera ematea. Saridunen inguruan ez dute zer berririk esango. Aurrekoek euren hitzak oso ondo esan dituzte eta ezin ditut hobetu, eta gainera saridunek euren hitza baita ere hartu dute eta oso ondo adierazi dute zergaitik jaso duten bakoitzak bere saria. Baina badago askotan burura etortzen zaidan ideia bat eta gaur zuekin partekatu nahiko nukeena. Euskaldunon etxea zutik mantentzeko zaindu egin behar da etxe hori, aberastu egin behar da etxe hori. Eta etxe hori zutik mantentzeko bertan dauzen pertsonak etxe horri eusten diote. Horrela eraikitzen da herri bat ere, etxeari eusten. Ez erakundetatik bakarrik, edo ez ekonomiaren bidez bakarrik. Herria baita ere, eta Amaik esan du, ezagutzatik ere eraikitzen da. Ta kulturatik, sormenetik, ikerketatik, eta egunero gure etxea handiago egiten duten pertsonekin. Ta ideia honekin ere sortu zen duela 100 urte baino gehiago Eusko Ikaskuntza. Eskerrik asko zuen lan bikainagatik. Herria, pentsatzea ere herria eraikitzea dalako. Mende bat geroago, ideia horrek, gaur ikusi dugun moduan, indar bera izaten jarritzen du. Gaur ez ditugu, soilik bi ibilbide bikain aitortzen. Gure etxea berazten duten bi emakume aitortzen ditugu. Ester Ferrerek erakutsi digu sorkuntzak ez ditula mugak ezagutzen, herri honek bezala. Ester, yo creo que tu acción cultural, no voy a hablar de tu trayectoria, han hablado las personas que me han precedido, has hablado tú, pero te lo he dicho antes, tú también lo has dicho aquí desde el atril. Yo creo que tu acción cultural lo que pone de manifiesto es libertad, también innovación en el sentido de avanzar hacia adelante. Hablabas del camino y pensamiento crítico, hacerte continuamente preguntas. Y yo solo digo que hoy estamos muy necesitados de esas tres ideas o de esos tres conceptos, de libertad, de movimiento innovador y de pensamiento crítico. Eskerrik asko. Amaia Alberdik, gazteagoa, gaztesaria jaso du, belaunaldi baten indarra oso ondo ordezkatzen duzu, eta ezagutzeko, ulertzeko eta galdera berriak egiteko, baina ez zure buruari baizik eta beste pertsonei baita ere, edo zure galderak beste pertsona batzuekin partekatzeko gogoa erakutsi duzu. Eta etorkizunara ikitzeko ezinbestekoa da beste batzuekin jakin mina hori partekatzeko eta elkarrizketetan sustatzeko. Bi belaunaldi desberdin, bi bilbide desberdin, baina biotan ekarpen bera, etxea handiagoa egiten duzue. Eta horregaitik, gaur ospatzen duguna, nire uste apalean ez da soilik bi sari ematea. Gaur ospatzen dugu ezagutzak, kulturak eta sormenak herria eraikitzen dutela. Eta horregaitik, herri honek behar ditu zuek bezalako pertsonak. Bide berriak irekitzen dituztenak, gure begirada zabaltzen dutenak, eta gure etxea egunero aberasten dutenak. Eta hori da baita ere, Eusko Jaurlaritzatik dugun konpromisoa. Talentua zaindu, ezagutza sustatu, kultura indartu, gure sortzaileak, ikertzaileak eta pentsalariak hemen hasi, eta gure etxearen izena mundura eraman dezaten. Ester Ferrer y Amaia Alberdi, dos mujeres, dos trayectorias, pero una misma contribución: hacer crecer la Casa Vasca. Yo creo que hoy no celebramos solamente la entrega de 2 premios, que también, pero celebramos que el conocimiento, la cultura, la creación también construyen país. Y celebramos que una sociedad que piensa, que crea y que se hace preguntas es una sociedad capaz de construir su futuro prometedor. Y por eso necesitamos personas valientes,
personas que se atrevan a abrir caminos, que formulen nuevas preguntas, que amplíen nuestra mirada de mirar al mundo, y también necesitamos entidades como Eusko Ikaskuntza y como Laboral Kutxa que lo premian y lo reconocen y, por lo tanto, lo trasladan a la sociedad. Termino con la idea con la que he empezado la intervención. Nuestro país, nuestra casa, no la construimos de golpe, de una vez, la construimos cada día en ese camino que apuntaba antes Esther. Como hicieron también nuestros antecesores y como lo hacemos cada una de nosotras, cada persona, y lo hacemos también para que las siguientes generaciones sigan teniendo una casa en la que vivir. Y gracias a personas como Esther Ferrer y Maggi Alberdi, nuestra casa es más rica, es más abierta y tiene también más solidez. Eskerrik asko, zorionak saridunei eta jarrai dezagun batenon artean gure etxea eraikitzen. Eskerrik asko. Eskerraunit zuri, Bengoetxe Anderea, zure hitzengatik, eta onaino iritsi da bada, 2026ko Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa sarien banaketa ekitaldia. Esan den bezala gaurko honetan asko da hemen ospatu eta aitortu duguna, baina batez ere ideia batekin geratzea gustatuko litzaidaken niri behintzat. Bi emakume ospatu ditugu, aitortu ditugu. Bi emakume begirada askea duten bi emakume. Zein garrantzitsua den hori. Mila esker, Maggi eta Esther, jarrai dezazuela besteok inspiratzen, bide lagun asko izan ditzazuela horretan, eta jarrai dezagun zuengandik ikasten badugu eta horretarako ere bidea egiteko asmoa. Mila esker, eta orain bada, eskatu nahi dizuet, mesedez, gerturatu zaitezten berriro ere eskenatokira, bai bi sarituak eta baita bi erakundeetako lehendakariak lehenbizi, eta badakizu orain zer tokatzen den familia argazkiak ateratzea. Beraz, banan-bana joango gara, lehenengo sarituak igotzeko eskertuko dizuet. Esther, por favor, y Maggi, si tenéis la amabilidad de subir al escenario para primeramente sacaremos una foto con las dos premiadas, junto con el presidente de Laboral Kutxa y la presidenta de Eusko Ikaskuntza. Y ahora sí, los que mandan son los fotógrafos, o sea que les dejo el mando a ellos.